reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Enter the word of God. Mana tugiye kuganira ijambo ryawe. God, we are going to share your word. Uduhumekere. May you speak and breathe upon us. Natwe tuvuga ibyawe. That we will speak what is of your. Mu izina rya Yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. Nuguhamagarirwa kwihana niyo teme y'iki cyumweru. The theme for this week is a call to repentance. Ikajyana n'uyu mwaka, teme y'umwaka kwitabwaho n'Uwiteka. That is aligning to the theme of the year, the Lord's attention to his people. Yesaya 55:22 ngo maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara kandi bakivuga nzumva. Donc niyo jambo tugenderaho uyu mwaka. That is the theme passage for the year, and it's in Isaiah 65:24. It shall come to pass that before they call, I'll answer, and while they are still speaking, I'll hear. Uyu mwaka wose urimo ibihembwe bine. This year has 4 quarters. Amezi atatu. And each quarter is 3 months. Mu mezi atatu ya mbere. The first 3 months. Tuzaba tureba tuganira ku ijambo ry'ububyutse. We're speaking over the theme of revival. Imana ifuza kukwitaho mu bugishaka kuguha ububyutse. As God is attending to you, he wants to care for your spiritual revival. Mu bintu bimwe rero bizana ububyutse tubanzirizwa no kwihana, ariko kwezi kwa mbere tuzaba tuganira. So among the things that lead us into spiritual revival is repentance, and this is the theme for January. Igihembwe cya kabiri y'umuntu ari mu bubyutse agenda akiri bikomeri, akiri bya bindi byose bya Satani, ibirwara n'intimba zo mu mutima, kuko ububyutse buzana gukira. Nico gihembwe cya kabiri tuzaba turivuga ku gukira. The second quarter is about recovery. The Lord will bring recovery to your wounds, to your spiritual pains and emotional pains, and this always comes after revival. Igihembwe cya gatatu saba tuvuga ngo kongera kubaka. Iyo umuntu aguwe neza muri we n'imigambi iraza, amaproje akaza, cyangwa akora ibintu bikubakika, Imana izadufasha mu kubaka. The third quarter will be about being rebuilt. When you are well in your spirit, when you have recovered, the Lord will rebuild you in every way. Igihembwe cya kane, in the fourth quarter, ibikunze kugaragaza Imana ko yatwishimiye, yaduhaye ububyutse muri twebwe, iduha n'ibifatika. Ni igihembwe cyo kuganira kubifatika biva ku Mana, kandi ndakwifuriza ko bitangira uyu munsi mu buzima bwawe. In the fourth quarter, the evidence of God's special attention to our lives, the fact that we've been revived, rebuilt, and we have recovered, is when we receive material resources, divine resources from the Lord. Dero mu by'ukuri Imana yita ku mibereho yo mu mwuka y'abana bayo, ikita ku mibereho y'ubuzima bwacu, ibyo byose Imana ibyitaho. God truly desires and seeks to care for the spiritual condition of his people. Uku kwezi kwa Mutarama ariko kwezi kwa mbere n'ukwezi ko kwihana. So the month of January is a month of repentance. Turahamagarirwa kwihana. We are being called to repent. Nkuko bivuga muri Yoweri 2:12 kugeza ku 14. And this we find in Joel 2:12-14. Ngo Uwiteka aravuga ati, ariko n'ubu nimungarukire n'imitima yanyu yose, nimwirize ubusa, murire muboroge. Verse 12, now therefore says the Lord, turn to me with all your heart, with fasting, with weeping, and with mourning. Imitima yanyu aba ariyo mutanyura, mureke imyenda yanyu, muhindukirire Uwiteka Imana yanyu, kuko igira impuhwe, yuzuye imbabazi, ntiyihutira kurakara, ahubwo ihorana ibambe ryinshi, kandi yitangira kuzana ikibi. So rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful, slow to anger, of great kindness, and he relents from doing harm. Ninde uziko itazahindukira ikigarura ngo ibasigira umugisha. Mubona uko muturu Uwiteka Imana yanyu amaturo y'ifu n'ay'ibinyobwa. Who knows if you will turn and relent and leave a blessing behind, a grain offering, a drink offering for the Lord your God. Uyu ni umuhamagaro. This is a call. Imana ihamagara itorero. For the Lord is calling upon the church. Ihamagara urugo. Calling the household. Ihamagara igihugu. Calling the nation. Mwihane. To repent.
hari impamvu Imana ihamagarira abantu kwihana. There's always a reason why God summons us into repentance. Impamvu ya mbere, The first reason, hari ibyiza yabageneye there are good things He planned for us, ariko ntibashobora kubigeraho badafitanye ubusabane nayo. but we cannot, or they will not be able to attain them until they commune with God. Rero kumvikana n'Imana So being in one with God, bikugeza mu migisha yawe. you will attain your blessings. Hari igihe nawe umuntu You as a person, wifuza kugirira umuntu neza, you desire to bless someone, ariko yakugirira nabi but when they don't do good to you, ukaba ubihagaritse. you stop it. Uziko nari ngiye kumuha umwenda I was about to bless them with my clothing, akanca ansuzuguye and they despised me when they passed by. ukawufata. And then you hold on to it. Ejo yagaruka asaba imbabazi ukawurekura. Tomorrow when they come and repent, you release it to them. Hari n'igihe umwana wawe There is also sometimes your child, upanga kumukorera you ikintu cyiza, plan to bless them with something good, ariko yagukorera ibintu bitari byo but when they don't do good to you, ugategereza gato. you will hold on to the good you're about to do. Utegereje ko yihana You're waiting for him to repent, hanyuma ubimuhe. and then you bless them. N'Imana nayo nuko. So is our God. Hari ibintu byiza ibitubikiye hari imbere, There is a lot of good He purposes for us, ariko igategereza ko twihana but He desires that we first repent kugira ngo tubigereho. so that we will attain it. Icya kabiri, Number two, hari igihe Imana idusaba kwihana sometimes God desires that we repent kubw'intambara zikomeye ziri imbere tudashobora kurwana twenyine, ahubwo tuyikeneraho ubufasha ngo iturwanirire. because of the great battles that we may encounter ahead of us, but He desires that we call on Him that He will fight on our behalf. Intambara ikomeye Satani ateza umuntu The greatest battle Satan will attack man with si yo kukwica fizikema mu mubiri, is not to kill you physically, kuko Satani ntacyo aba ahombye. because Satan doesn't gain anything with your death. Kuko iyo upfuye mu mubiri When you die physically, ujya kwibanira n'Imana, kuri Satani ni igihombo. you will go to the Lord. For Satan, that's a loss. Intambara ikomeye Satani arwana So the greatest battle Satan fights ni kubuza kwinjira mu by'Imana yagutegura. is the one that hinders you from entering the promises of the Lord for your Kandi life. Satani iraritegura ijoro, And Satan will plan through the amanywa night, n'ijoro, day and night, kugira ngo utabigeraho. so that you will not amount to that. Ni ukuvuga ngo iyo ntambara rero So such a battle Imana yifuza ko tuyirwanana nayo. is what the Lord desires that we fight with Him. Mu buryo bumwe Imana yifuza ko tuyirwanana nayo, So one way for us to fight with the Lord our nuko battles tuba twiyunze nayo tumeze is neza. for us to be in union with the Lord and unite with Him. Imana irifuza rero ko tuyigarukira muri ubwo buryo. So God therefore desires that we turn and return to the Lord. Iri jambo ryo muri Yoweri This word in Joel, mu gice cya kabiri, in verse 2, iyi ni in chapter 2, iri ni ijwi ry'impuruza. this is a call that is summoning. Ni impuruza, Imana irahuruza ati nyamuneka nimuze. It is a sacred summon. The Lord is saying, come and Ni ijwi gather. rya alarme. It is an alarming call. Imana ibwira abantu bayo. And God is telling His people, Mu gice cya kabiri, in verse 2, Yoweri umurongo wa mbere, in Joel chapter, ngo nimuvugirize impanda i Siyoni, muvugirize induru ku musozi wanjye wera, abatuye mu gihugu bose bahinda umushyitsi, kuko umunsi w'Uwiteka uje ugeze hafi. Joel chapter 2 verse 1, blow the trumpet in Zion and sound an alarm in my holy mountain. Let all the inhabitants of the land tremble, for the day of the Lord is coming, for it is at hand. Gusurwa n'Imana mudafitanye ubusabane n'ibyago. The visitation of the Lord when you have no communion, that is a day of calamity. Biba biteye ubwoba. It is a Ariko day of, gusurwa n'Imana mufitanye ubusabane ni umugisha. but the visitation of the Lord when you are in good communion with Him, that is a blessed time. Iyo umupolisi agusuye ufite ibibazo aba ari menote. When Ariko iyo nta kibazo ufite muricara mukanywa fanta nawe siko bigenda. a policeman will come visit you and you have done wrong, you are in trouble. But if they are visiting because they are your good relatives, then everything is okay. Ntawakwifuza guhura n'umuntu ukomeye uzi ko wamukoshereje. Ariko iyo wakoze neza yishimye wifuza guhura nawe. You don't desire, and you should never desire to meet a great person, a great man, when you have issues with them. Rather, you should meet when you are in good
conditions. iki gice cya kabiri So this chapter 2, kiratubwira it speaks ingabo zikomeye zateguwe of a great battle and army that was prepared gutera ku munsi w'Uwiteka. to attack on the day of the Lord. Izi ngabo zitwa inzige. This army is called the locusts. Mu maso yaho Before their faces, izi nzige they are ngo actually zirasa locusts. n'amafarashi, They are like chariots. zimeze nk'ifarashi zirukanga, They are like swift steeds. They run. zizanywe n'iki? Why are they coming? No kurya ikintu cyose kiri mu gihugu, To consume anything in the land. kwicisha abandi inzara, To bring famine among the people. guteza umwuka w'ubukene, To bring the spirit of poverty. guteza ibibazo mu To nzu, bring troubles in the household. amahoro make mu bavukana, Little peace among the brethren. amahoro make mu basengana, No peace among the brethren. amahoro make mu baturanyi. No peace among neighbors. Izi nzige Such locusts zifite uwo murimo wo guteranya buri muntu wese ufitanye ubusabane n'undi. have that goal of creating disunity among those who are united. Navuze imiterere yabo mu materaniro ya mbere, I did talk about the nature of these locusts in the first service. ariko uyu mwanya But right now, tugiye kwinjira nanone, we are getting into, tugiye ku murongo wa 25 we are going straight to mu 2:25. masezerano Imana yaduhaye In the promises the Lord has given igihe us, tuzaba twayigarukiye, when we return to Him, ibyo Imana yifuza gukora. what the Lord desires to do for us. Bibiliya iravuga ngo nzabashumbusha imyaka inzige zariye, The Bible imyaka says, yariwe n'uburima n'ubuzukira n'akagungu, za ngabo zanjye zikomeye n'abateje. in verse 25, so I will restore to you the years that the swarming locust has eaten, the crawling locust, the consuming locust, and the chewing locust, my great army which I sent among you. Urumva izi nzige zirimo ubwoko nka bungahe? 4. Imyaka inzige zitwa uburima, There is the swarming locust, hariho ubuzukira, the crawling locust, kagungu. the consuming locust, Kagungu ndagira ngo ni chewing, chewing. the chewing locust. Hari zihekenya, There are those that chew. hari izirira mu butaka, There are those that consume from hari the iziguruka ground. zikarira hejuru. They are the ones that are swarming, flying in the Icyo air. mu butaka So the ones that are from the ground, kivanwaho, what is in the ground is destroyed. icyo hejuru kigakurwaho n'ikindi, The swarming locust will consume what's in the air. icyasigaye mu mizi kikaribwa n'ubuzukira. And what is still in the roots is eaten by the crawling locust. Donc ukabura ikintu, ukabura aho uhagarara, icyago kiza giherekeje ikindi. A plague comes after another attacking you. Ariko hari isezerano But there is a promise ngo nzabashumbusha imyaka izo nzige zariye. that I will restore to you the years that the swarming locust Nyuma yo has eaten. gusenga kw'itorero, After the praying of the church, nyuma yo guhindukira, after turning around, nyuma yo kwihana, after repentance, nyuma yo gukurikira Imana, after following God, nyuma yo gukurikiza ijambo ryayo, after following His word, nyuma yo gushaka mu maso after hayo, seeking God's face, nyuma yo kwiyiriza, after fasting, nyuma yo kuboroga, after weeping to nyuma yo God, kurira, after mourning, umutima ushaka Imana. a heart that's after God. Bibiliya iravuga The ngo Bible is saying muzashumbushwa iyo myaka inzige zariye. that so I will restore to you the years that the locusts have Niba warabuze consumed. kimwe uzahabwa bibiri, If you've lost one, you receive double portion. niba warabuze 10 uzahabwa If you 20. have lost 10, you receive 20. Imana igenda ishumbusha kandi yongeraho indishyi y'akababaro. The God will restore and give you a bonus. Hari ikizaba, There is something that is yet to Imana happen. nidushumbusha, When the Lord gives us ubwoko what we've lost. bw'Imana buzarya buhage, muzarya muhage 26. In verse 26, and they will eat and be satisfied. Muhimbaze izina ry'Uwiteka Imana yanyu, Praise the name of the Lord your God. ngo kuko yabakoreye ibitangaza, For who he has dealt wondrously with ngo kandi you, ubwoko bwanjye ntibuzongerwa gukorwa n'isoni ukundi. and my people shall never be put to shame. Umwuka w'isoni The spirit of despair and shame, ni umwuka ugaragara mu buryo bubiri. it comes in two ways. Hari isoni z'imbere n'isoni zo hanze. There is the inner shame and the outer shame. Hari igihe wowe ushobora kugira ngo abantu bose bakubonye, ariko
ari wowe wibonye. Sometimes you are ashamed inside of you and you feel like everybody else is seeing the shame, but they're actually not. Umuntu utamenyereye kwiba iyo yibye agira ngo bose bamubonye ko rero agenda akanuye. Ariko ba specialiste mu kwiba isoni z'imbere zarashize, donc ariba uwo yibye bakaganira ndetse mukaba mwanasangira ya mafaranga yakwibye. Donc izo soni z'imbere zarashize. Someone who is not used to stealing, they will steal and somewhat hide, hoping that you don't see them, even if you're not seeing them. But the ones who have lost the inner shame, they will even come and share exactly what they stole from you with you. Hari izindi soni, izo soni z'imbere Now, the inner shame ziterwa cyane cyane n'ibintu wakorewe mu ibanga bibi. is caused by the evil that was done to you in secret. Ugakorerwa ikintu kibi Something was done to you in secret, kandi ukananirwa kukivuga. and you are not able to reveal it to someone else. Urasaza ugasaza na cya kimwaro cy'imbere. So you will grow old with that wound Kuko inside utabashe and the shame. kubona uwo ubwira izo soni. Because you never revealed your shame to someone else to deal with Abantu it. rero babaye muri icyo kintu So people dealing with such, bafite igikomere kinini mu mitima yabo they have a deep wound in their hearts mu buryo nta munezero ubagera ku mutima. to the point that joy will not easily reach from their hearts. Baba mu kimwaro cy'iteka ryose. They are in internal shame Keretse abonye ahantu yugurukira. until they reveal it to someone and they get healed. Iyo asohoye izo soni So when they reveal their shame, noneho atangira gusa kugira isoni z'uyubizi ariko imbere zashize. inside they no longer have shame, but they are only ashamed when they see the people they reveal their shame to. Ariko nanone uko atindana n'uyu yabibwiye nazo zigashira. But as they get used to this person, they have revealed their shame, they will get out of it. Ni nayo mpamvu abantu bamwe ashobora kubera isoni ze kuva akajya kuzibwira umuntu wo muri Uganda utamuzi. That is why some people, because of that inner shame and how deep it is, they will not do it here, but they will go and reveal it to someone in another country like Uganda. Kuko azi ko batazongera kubonana. Because they know they will never meet such a person again. Ariko nanone ziba zitarashira But neza. that means they still have shame. Isoni zikuvamo Shame will leave igihe you wazikize n'igihe wakize abo wabibwiye. when you are healed out of that shame and you are no longer outwardly ashamed before Ikintu them. izi nzige zakoze muri Isirayeli So mu what Buyuda icyo gihe What the locusts did in Judea in the zatumye time, isi yose itangara. the world was amazed at what happened. Iriya si Isirayeli si Ubuyuda bagira imana yabo. Isn't that Judah, the people that have their God? Nabo baburaye nkatwe. They are also hungry like us. Nuko abakanaka nabo byababaho. Even those people can go to bed without food. Ibintu twese aha duhishe muri twebwe ni ibintu gusa bivuga ngo bataducisha mu ijisho. Kugucisha mu ijisho ni isonizo. Siko bivugwa. Everything that we are hiding or the shame that we have is so that they don't despise us. So you keep it to yourself that people will not despise you. Nikuvuga ngo rero Yuda yageze ahantu. So Judah got to a place. Abantu bose ya mite bagiraga kurya baba birashira baba abantu nk'abandi. Where they were feared, they were no longer feared. They were ordinary people. Yuda yaritinywe cyane. So Judah was feared before. Atari ukubera ingabo zikomeye yari ifite. Not because of the great army they had. Atari ukubera amabanki akomeye yari ifite. Not because of the great banks they possessed. Atari ukubera imirimo ihambaye yari ifite. Or the great produce and harvest they had. Ndetse n'uwabishaka. And even if they wanted, Judah, igice cya Yuda, the place where Judah Yudaya, was in Judea, ni ubutayu. It is a desert. Ariko hari ibanga cyagiraga. But they had a secret. Cyezaga nk'igihugu kiri mu burumbuke. They would cultivate and they were fruitful like any other nation that was fertile. In their desert, they had the same produce like that which was growing in Galilee, which was more fertile. So this is a land of sun. It was blessed. In the same way, in a way that they had springs of water in the desert. And people would be amazed. This is miraculous. A time came, however, and shame came upon the land. There was great desolation. Whatever they desired, they couldn't get. There was so much poverty.
inzige zirya and locusts utwari twarameze twose mu butayu consumed every crop that grew in the barren land. igihugu gisigara cyanamye nta cyatsi The land was barren and desolate. imyaka bateye yose So all the years they cultivated, birananirana it wouldn't work. barasonza And they went into a famine. inzara irabakubita There was a great famine. bageze igihe abayuda bakundaga guturira imana babura icyo batura mu nzu They y'imana got to a point where the Jews who liked to offer could no longer get grain and drink offerings. ibibazo biba ibibazo There was great calamity. batangira gukumbura So they started to kujya mu desire nzu y'imana bitwaje amavuta to go back in the house of the Lord with olive oil kuko ntayo bari bafite because they didn't have any. bifuza gutwara ifu mu nzu They y'imana desired to take grain offering in the house of urabona God. uyu munsi imana iguha nk'umugisha ariko ukananirwa kuyitangira hari umunsi uzifuza gutangira imana bikunanire You see, today you are blessed, but you don't give to God as you should. A day may come where you will seek to give God and you have nothing. ukumva gusa ukumbuye gutanga icyacu You feel like you desire to also give a tithe. unahige n'imiyongomana numpa noneho akantu ka mbere nzabona nzagatanga mu rusengero nayikwihorere And then you cry to God and say, God, now the first thing you'll ever give me, it will be the first fruit I take it to the house. And God will be silent. ibyo ni ibihe bibiliya yita by'isoni These are times of shame. ni in the ibihe bigoye Bible. ubuzima bw'umuntu They are times of despair in ubwo people's burara lives. ukagira ngo abaturanyi babimenye kandi ntawubizi Where you go hungry and even the neighbors, you think they know it, but none of them even know. twese aho imana yagize neza ntawe uzi kiri mu mufuka y'undi ariko hari abagenda n'amaguru Many of us, we are blessed and God does not reveal our status. But some of us here, we walk, we don't even have ariko the way to yicaye go hasa home. neza yambaye neza cyane But they are all seated here and looking good. kandi nagenda mu nzira agenda azunguza agafunguzo ugira ngo agiye hari iruhande naho agiye Nyabugogo n'amaguru And when they are walking back, they will walk confidently, shaking their keys. You may think they are doing well, but they are going to get a bus. niwe uzi icyo kimwaro Only them know they are in a shame. ariko ukuntu imana yamwambitse But how the Lord has clothed them, wowe wagize ngo yashatse kugenda you n'amaguru think it's a choice they are choosing to take a walk. muranyumva neza Do you hear me? nguriya se nawe yananirwa gusokoza ngo buriya ntiyabishatse ni style yakoze bakagira ngo ni style wakoze yo gusokoza nawe wabuze amafaranga ya salo Can they also fail to go to the salon so they have such a hairstyle? I think it's just the hairstyle they've chosen. They don't know you don't have money to go to the salon. amfite abantu imana yigeze kugirira neza ibahisha igihe kirekire iyo wambaye neza ukarya neza n'igihe utambaye neza bagira ngo wabishatse naho ntibazi kuri mucya muri za processes z'isoni. Normally, the people that the Lord has once blessed, He will always cover you with beauty, even when you're doing badly. They do not, other people will not recognize that you're going through a difficult time. nk'umunsi twabwiriza tudafite utu tuntu imbere Like if we had to preach without the podiums, byenda twabuze ifaranga zo turenuvera maybe we don't have money to do good tutababwiye ones. mwagira ngo ni umwuka wera wavuze ngo tubwirize nta gatuti karaha. If we don't tell you that we have a problem and we can't have the podiums, you will think the Spirit has led us to do it differently. umwe yabaza undi ati se noneho karya bashyira hari imbere kari undi ngo buriya bayobowe n'umwuka nicyo kiza uba ufite explication y'ibintu. One will ask, what happened? They are preaching without the podiums, and one will say, I think the Spirit led them differently. The Spirit will always cover you. siko bigenda That is how it is. benshi dutwikiriwe n'Imana haha. The Lord is covering us and covering our shame hari here. uburyo Imana itwikiriye ubukene bwacu God is covering our poverty niba dukice mu to ijisho the point that they will not despise us. ibitegereje igihe izatwinjiza He's muri waiting. bya ibyo byo gushumbushwa He's waiting to take us to that time of His restoration. ngo ntituzongera gukorwa n'isoni ukundi We will not be ashamed anymore. nitugarukira Imana n'imitima yacu When we return to God wholeheartedly, nitugarukira Imana n'ubwenge bwacu when we return to God with our minds, ntituzongera gukorwa we will n'isoni. not be put to shame. ese turiteguye guhura n'Imana uyu munsi ije twakorwa n'isoni cyangwa twahabwa umugisha? Are we ready to come and encounter God? Would we be embarrassed or would we receive a blessing? icyo Imana ishaka kubikora nika Why is God doing this? ku murongo wa 27 Verse- Yoweri turi muri Yoweri 2 We're in Joel 27 chapter 2, verse 27. ngo muzamenya yuko ndi mu Bisirayeli kandi yuko ari nge Uwiteka Imana yanyu.
Then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God. izina Yoweli The name Joel, birasobanura ngo Uwiteka ni Imana. it means the Lord is God. Iyo barishize muri konjugezo bakayita Yowelu. Yowelu. When they say Yowelu, bivuga ngo Uwiteka ni Imana yacu. it means the Lord is our God. Izina Eliya, So the name Elijah, naryo ni uko Uwiteka ni Imana. it also means the Lord is God. Ariko Abayuda bakunze kumwita Eliyahu. But the Jews call him Eliyahu, Eliyahu bivuga ngo Uwiteka ni Imana yacu. which means the Almighty or the Lord is our God. Yoweli na Eliya Joel and Elijah, bakoze mu gihe kimwe. they were counterparts. They worked in the same period. Donc baraba contemporain. They were contemporaries. Umwe yarimo akorera mu majyaruguru, One was working in the north of undi Israel, akorera mu and majyepfo the other in the y'Ubuyuda. south in Judea. Eliyahu mu majyaruguru, Eliyahu in the north, uko izina rye rivuga that is what his name ngo meant. Uwiteka niwe Mana yanyu. That the Almighty is your God. Yaraje kubwira Abisirayeli He was coming to tell the ngo Israelites, mwagize Baali Imana yanyu, you have made Baal your God, none dore amapfa yabamaze. but now you have a drought. Nta mvura, There is no rain. inzuzi zakamye, All the springs are dried up. inzara ni yose, There is great famine. amatungo afite ibibazo, The livestock are suffering. abana bararira, The children are ibiryo weeping. byabuze. There is no food in the Mwizeye land. ko Baal Now you're waiting for Baal ibaha imvura. to give you rain. None iyi ni imyaka 3. Now it's been 3 years, Baali nta mvura yabahaye. and Baal has done nothing. Ngo aza yitwa Eliyahu. So he came being called Elijah, Eliya, meaning Elijah, El Yahweh, El Yahweh, Uwiteka niwe Mana. the Lord is God. Eliyahu, Eliyahu, Uwiteka niwe Mana yanyu. the Almighty or the Lord is your Ministeri ye God. n'izina ye byarajyanaga. So his ministry and his name were complementary. Yaraje kubabwira ngo He came to tell je them, ndi ikimenyetso I'm a sign cy'uko Imana yanyu ikiri Imana. that your God is still God. Ikibemeza ko ariyo, Why you need to believe so? ninsenga umuriro uramanuka. When I pray, the fire will come down. Ariko ababaali nibasenga, But when the prophets of Baal umuriro pray, ntumbanuka. there won't be any fire. Muri izi mana zombi isubirisha umuriro niyo Mana. So among these two gods, the one who answers by fire shall be Noneho God. nimubona ari ibyo, So when you see it that way, muhindukirire Imana izanye umuriro. turn to the Lord who has brought you fire. Asenze So isengesho when he prayed such a ngo prayer, umuriro uramanuka. the fire came down. Umuriro umanutse, When it came, bose baravuga ngo all of them said, Uwiteka the niwe Lord Mana. is God. Uwiteka The Lord niwe Mana. is God. Icyo bavugaga ni gute? What were they saying? Mu giheburayo In Hebrew, Eli El, Yahu. Yahu. Eli El. Yahu bavugaga izina rya Eliya. They were speaking of Elijah. Eliyahu. That Elijah is Eliyahu nicyo giheburayo. That's Hebrew. Eliyahu. Eliyahu. Uwiteka ni Imana The yacu. Lord is our Uwiteka God. ni Imana The yacu. Lord is Niwe our imanuye umuriro. God. He has brought the fire. Mu gihe cya Yoweli In nabyo the rero time of Joel, yaravuze ngo icyo gihe he said in that time, nzongera mbibuke I'll remember you mbasumbushe iby'inzige zari, and restore the years the hanyuma locusts have murye eaten. muhage, And then you will be satisfied. muzamenya ko Uwiteka ari Imana Then you will yanyu. know that the Lord is your God. Yoelu, Now your El, muzamenya you Yoelu. will know your Elu. Yo ni Yahweh, Yo means El ni Yahweh. Uwiteka, El is God. U ni twebwe, Who is ours? Emanu, Emmanuel. Emmanuel, Emanu, hamwe God natwe. with us. Donc Yoelu ni ukuvuga ngo Imana Yowelu means God ni yacu, is ours. zabaha murya, I'll give you. icyo gihe mumenye ko ndi Imana. You'll eat and know that I'm Ibyo God. bibazo utinzemo The problems you've wowe dwelt hindukiriye into, Imana, turn to the igiye Lord. kubikemura, He will resolve hanyuma your uzamenye ko ari Imana Then yawe. you will testify that He's Uzamenya your ko ari Imana God. You yawe. will testify that He's your Hallelujah. God. Hallelujah. Mucyo Imana itegereje This is what is God ko is imitima yacu waiting for. ihindukira, That our hearts turn, nayo igahindukiza ukuboko and kwayo. He will also stretch out His hand towards us. wowe uko uzamura amaboko As you raise your hand, niko nayo imanura He's imigisha also yacu. bringing His blessings uko to you. yizamuriye amaboko As itabaza you're raising, calling niko on imanura Him, amaboko itabara. He is bringing His blessing coming Hallelujah. to you. Ariko Hallelujah. ntituzamure amaboko gusa, Don't just raise your hands, Lord. tuzamure imitima. Raise your hearts. Imitima yacu izamuke ku gicaniro cy'ijuru. Let our hearts be brought before the altar of heaven.
hanyuma nayo imanuremo umuriro wayo God will bring down his fire in our muri ya hearts, mibavu y'amasengesho y'abera. in the prayers of the saints and the aroma of the saints. Hallelujah. Hallelujah. Muraza kwinjira mu bihe byiza You cyane enter into a beautiful time. ngo muzamenya yuko ndi mu Bisirayeli kandi yuko ari njyewe Uwiteka Imana yanyu. Then you shall know that I am in the midst of Israel. I am the Lord your God. Ngo nta yindi ibaho. And there is no other. Iri jambo rirakomeye. This is a great word. Nta yindi ibaho. There is no other God. Ni ukuvuga ko izindi zose abantu bashakisha si Imana. It means every other God aside from this God is not God. Ariko reka tujye tubazanya. Let's ask ourselves such questions. Iyo Bibiliya ivuga ngo nta yindi ibaho, When the Bible, wava aha ukajya mu bapfumu urashaka iyihe yindi? when the Bible says there's no other God but the Lord, and then you leave this place and go to the sorcerer, who are you seeking after? Ujya mu bapfumu gukora iki? Why are you going to the sorcerers? Tugisengera muri kave hariya haruguru i Remera, When we were still praying from the cave in Remera, twari duturanye n'umupfumu. we had a neighbor who was a witch. Munsi hariya bahita Nyakabanda aho ngaho. Right behind there, it was called Nyakawanda. Ko nakunda kuva muri kave mu gicu nko saa 9 saa 10. I used to Nimwe. leave the cave around 3 a.m., 4 a.m. in the morning, Nari ntuye muri ibyo bice. and I was living around there. Ko mu 4 du matin 5 habaga hari imodoka nziza cyane zihaparitse mu kajoro aho ngaho mu gicuku. Around 4 a.m., 5 a.m., there would be very good cars, luxurious cars parked by that witch. Noneho nza kumenya ko hari umupfumu. So I got to know that there was a sorcerer there. Ariko yarategeranye na kave ni ngaho twahanganaga nawe. Mu byukuri ntiyaraduhangayikisha ntitwanabitinzeho kumusengera. Twari dufite ibindi dusengera byinshi. Ariko mu gitondo kimwe sanga yapfuye. They were, I believe, Sinasanze baratuwe ngo wa mupfumu yapfuye. one day they told us that a witch had died, and they were right opposite the cave. Ndagira ngo munyumvere ntitwasenze ngo apfe. We never prayed for them to die. Let that be clear. Icyamwishe sinkizi. And we don't know what led to their death. Ariko nanone umwotsi w'amasengesho wari haruguru ye ntiwari bumworohere nawo. But the smoke of prayer that was above them, it was not easy. Apfuye When they died, za modoka ndizagarutse. those cars never returned Kubera ko Imana yabo yapfuye. because their God had died. Wari wajya ku mupfumu ugasanga yarwaye. Have you ever gone to see a sorcerer and you find that they got sick that day? Ngo uyu munsi yarwaye bamujyanye kwa muganga nk'ubwo barakubwiye ngo bamujyanye kwa ugiye kwande wowe. Ugiye kureba kurwaye nawe yarwaye agiye kwa muganga. You go to the sorcerer and they tell you, sorry, she or he is sick. They've gone to the hospital. Imagine, you're going to them because you're sick to be healed, but they too need help. Oya bureke duhindukire ture Imana yonyine niyo Mana. Let us turn around and go back to our God, for he alone is God. Kuko mu byukuri nta yindi baho. There is no other God. Nta yindi baho. There is no other God. Arabashakisha ubutunzi. If you're seeking after wealth, Arabashakisha power. be those seeking after power, Bashaka imbaraga. those that seek Arabashakisha strength, fame gukomera. they are seeking to be famous. Nta handi wabikura. You will never get it anywhere. Ku Mana yonyine. Only the Lord God. Abo Satani yahaye igikundiro n'igitinyiro no gukomera n'iby'igihe gito gusa. The ones that have sought Satan for fame, to be great, to have power, it is short-lived. It's temporary. Kandi babivunja babiguraza amaraso y'ababo. And they replace it with the blood of their loved ones. Abana babo, Their children, abagore babo, their wives, abagabo babo, their husbands. nuko abo bantu babayeho. These people keep sacrificing their loved ones. Ariko twebwe gukomera kwacu biva mu maraso ya Yesu But wapfuye Hallelujah. akadupfira tubona iyo feme iva ku Mana.
but rather our greatness comes from the blood of Jesus. That's where our fame comes from. niba ushaka gukomera So if you want to be great, witunganye n'Imana may you be cleansed and be ugirane purified ubushuti before God. n'Imana Be friends and have communion with God. ugirane ubusabane n'Imana Have fellowship and communion with God. ngo n'Imana yanyu That He is your God. Imana yanyu Your God. Imana yanyu Your God. irifuza kukwiyereka mu buzima busanzwe, irifuza kukwiyereka mu baturanyi, ntuzongera gukorwa n'isoni ukundi. Your God desires to reveal Himself in your daily life, among your neighbors, before every single person. You will see your God. Uzamenya ko ari Imana yawe. Then you'll know He's your God. Yehova He's Jehovah Elohim, Elohim, Uwiteka Imana yawe. the Lord your God. Mu nzu yawe ni Imana, In your household, Mu kazi kawe God. ni Imana In your yawe. job, your mu God. cyumba cyawe ni Imana In your yawe, bedroom, your God will be there. muri aferi ni Imana In yawe, all your daily affairs, your mu God will be buzima there. busanzwe ni Imana In your yawe, daily life, God will be there. kuko yo ndikureka nubwo wayireka, Because He'll never forsake you, even if you ngo forsake ntuzongerwa Him. gukorwa n'isoni ukundi. For then you shall never be put to shame. Yoweri yarakomeje So Joel continued, ku murongo wa 28, verse 28. mu Kinyarwanda ni igice cya gatatu, In Kinyarwanda version, it's chapter 3. aravuga ngo hanyuma y'ibyo. And he said, and it shall come to pass afterwards. Vuga ngo hanyuma y'ibyo. Say, it shall come to pass afterwards. Icya mbere kizaba cyabaye ni So what will happen? guterwa n'ibibazo, Yes, you'll have encountered calamities, inzige, locusts, intambara, wars, ubwoba, fear, ikimwaro, being despised and reproach, gusuzugurwa, being despised, kutagira agaciro, having no value, donc ubukene, ubutindi, great poverty, ibihe by'imivumo times of cursing, bizabaho. they will happen. Hanyuma Then haza ibihe byo kwihana. times of repentance will follow. Abantu nibamara kwihana, When people finish repenting, Imana izakora ibintu bibiri. God will do two Ikimenyetso things. cya mbere, Sign number 1, izabaha kubaho neza, murye munywe mwambare museke mugubwe neza, ubuzima bugaruke, wongere uzamurira Imana amaboko, ubaze batese barasenga ryari, byongere bigaruke kuko ufite icyo ushima Imana. Imana irangiza ikibazo cy'inzara iwawe, ikibazo cy'ubukene, ikibazo. Donc ibi nibyo bya mbere ikora, ibanza gusubiza ibituma tuyegera cyane. Yesu ashimwe cyane. after a time of repentance, the Lord will remember you. He will give you a blessed life. You no longer lack in your life and you live in abundance. Mfite Imana yita ku buzima bwacu bwo hanze. God cares for our lives, our physical lives. Imana iyo iwaburaye nayo ntiyishima. When you have not had food through the night, God is not happy. Kubera iki? Why? Mu ijuru nta nzara ibayo. Because there's no hunger in heaven. Ikintu cya mbere Imana yakuyeho inzara. The first thing Nukuvuga ngo God, rero iyo uri ku isi ibihangayikishijwe n'ukurya. the first thing that God removed was hunger. So even when you're living in the earth, God is seeking after you not being hungry. Ikindi Imana kihangayikishije ku buzima bwawe ni amagara yawe. The other thing that God desires to be in good health, Mu ijuru nta ndwara nta rupfu. God desires that you be in good health. There is no sickness, there's no Niba death mu in ijuru heaven. bitabayo rero, So if there is no sickness and death muri in wowe ukaba heaven, ufite ijuru rito kuva wakira Yesu, Imana ibabajwe n'uko urwaye. and you have your small heaven because you received the Lord Jesus, God is not happy when you're sick. Donc Imana maisha yawe kubaho kwawe bikoraho nayo. Urwaye. Your well-being, your health is a concern for God. Imana rero nibikora So when God does good to izatugaburira, you, He will feed idukize. us and heal our diseases. Donc izatwitaho mu buryo bufatika. He will care for us Hari physically. ikindi rero Also, though, izaheruka gukora. He will do after this. Ari cyo tugiye kwinjiramo muri ibi bihe bya nyuma. It is the time we are getting it in these later days. Bibiri iravuga ku murongo wa mbere. The Bible says in Ibice bitatu umurongo wa mbere. in Joel chapter 2, in English version 28, Ngo hanyuma y'ibyo. and it shall come to pass afterwards. Ibyo ni ibihe bijya byose byo muri Yoweri 1:2 hajya hose twasoma. Vuga ngo hanyuma y'ibyo. Say, it shall come to pass afterwards. All the bad that we have heard in Joel chapter 2. Nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abahungu banyu n'abakobwa banyu bazahanura. Abakambwe banyu
bazarota, abasore banyu bazerekwa. Hallelujah. Hallelujah. Imana yitaye ku mikorere yacu yo mu mwuka. And it shall come to pass afterwards that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Clearly, the Lord here is caring for our spiritual lives. Ndetse n'abagaragu banje n'abaja banje nzabasukira ku mwuka wanje muri iyo minsi. And also on my men servants, on my maid servants, I will pour my spirit in those days. Ibihe by'intambara y'umwuka, The time of spiritual battles biba bihanganye n'ibihe byo guhembuka ku mwuka. is always waiting for the restoration or spiritual restoration of our lives. Uko Satana gutugatuga cyane, As Satan is pushing against niko you, n'ibyo umwuka bikwerekeyeho biza byinshi. and the spiritual blessing are coming towards you. Uri mu rugamba hagati y'amami abiri. So you are found held between two kingdoms. Hari ubwami bw'inzige ari bwo bwami There bw'umwijima, is the kingdom of the locust, which is the kingdom of ariko hari darkness, n'ubwami bw'Imana. and the kingdom of God. Kandi aba bantu bombi uwo bakeneye ni wowe. And the two are fighting for your life. Kwihana ni iki? So what is Ni repentance? uguhitamo ubwami bw'Imana. It is to choose the kingdom of God. Kutihana ni iki? And Ni unrepentance uguhitamo ubwami is when bw'inzige. you choose the kingdom of the locusts. Aya mami yombi aragukeneye. The two kingdoms are fighting for your life. Ubwami bw'umwijima The kingdom of darkness n'ubukana bwinshi with great fury, n'ibibazo byinshi with great problems, n'intambara with nyinshi great battles, n'ingorane nyinshi great problems. burifuza kuguhitana, They want to destroy ariko you. hanyuma y'ibyo imbere yawe hariya Afterwards, hari ahead imbaraga of you z'umwuka w'Imana is the power of the Spirit of God ziteguye gusa ko yahindukiriye that Imana, is ready for you to turn to hanyuma God. ukinjira mu byo Imana You yaguteguriye, get into it, God's promises for your life. ukinjira mu byo Imana You yakugeneye, get ready for what the Lord ngo purposed for nzasuka you. umwuka wanje ku bantu I will bose, pour my spirit upon all flesh. abana b'abahungu n'abakobwa The sons and the daughters, bazuzura umwuka w'ubuhanuzi. they will be filled with prophecy. Ubuhanuzi ni iki? What is prophecy? Ubuhanuzi burenze kukubwira icyo wariye n'icyo wanyoye. Prophecy is not just about what you did, and Muri what you ate. sanse biblique, sanse theologique y'ubuhanuzi, In a theological sense, prophecy, ni fitire, ni future, it is for them to discern your future. ejo hawe. Your future. Donc église prophétique, itorero rya gihanuzi ni iki? N'itorero rirebesha imbere. Umugabo gihanuzi ninde? Nurebesha imbere. Umugore gihanuzi ninde? Nureba imbere. Birenze ukuvuga ngo wariye ibi waciye Nyabugogo, Imana imbuye ko uriye igiti, biriya ni pase. Ariko ubuhanuzi ni future. Niki wakora ngo winjire muri ejo hawe hazaza. A prophetic church is a church that knows what is to come and works towards what's to come. It is a prophetic man or woman are those that know what is coming and they're able to get people's hearts ready for the future. It's not about what happened, it's about what is to come. Ntugahure n'umuntu mu mujyi ngo Imana irambuye ngo kandi ufite inkovu aha mu mugongo. Iyo nkovu si cyo kigaragaza ko ari ubuhanuzi. You meet a person iwanyu ngo hari umurozi ubaroga ngo kandi waramurose ejo bundi, cyo si cyo gitangaza. Ndagira ngo umuntu ukwerekeje akakwereka nuko uhinjira. Ubwo nibwo butumwa bw'ubuhanuzi. Hallelujah. Ukugera hari Imana iguhamagarira. A true prophet is not one who tells you, oh, you have a certain scar on your back, there is a witch that is after your family. That is not the true prophecy. A true prophetic message is a message that tells you about the future and how you need to prepare for your future. Abo bantu, Those two kinds of people, Imana irabaidentifiye mu bahungu n'abakobwa. God is identifying sons and daughters Kubera ko abahungu because sons n'abakobwa, and daughters, urubyiruko the youth, rureba none. they see today, Ndarya iki, ndambara they iki, care for the present. ndisokoza neza nse How n'uyu. do I look? What Bari do I muri eat? competition. They are just caring about the Ni nayo now. mpamvu abana b'imyaka 20 kugeza kuri 25 benshi bafite ibibazo byo mu mutwe. That is Bafite why ibibazo mental health. Statistics show that children or young people between 20 and 25 years have mental health issues. Donc barumva ubuzima ntibishimye kuko barimo barabona abandi akumva yakwikompara nawe kandi ndafite ubwo buzima, bigatuma noneho bamanuka bakajya epfo muri depression. They seek after the pleasures of the now. They want quick
get rich quick pleasures. And because of that, they want to be like others. And that causes them to get into depression. nitwihana tugahindukirira Imana, When we repent and turn to the Lord, Imana igiye gukorana n'urubyiruko rwacu, God will even work with our youth. abahungu bacu, Our sons, abakobwa our bacu daughters bazahanura, will prophesy. bazahinduka ijwi rya gihanuzi, They will become a prophetic voice. batareba ejo hashize, They won't care about the batareba past. none, They don't care about bareba today. ejo hazaza. They care for the future. Abana bafite ejo hazaza, These are the youth that have a abana future. bafite ibyiringiro They by'ejo, have the hope of tomorrow. abana bibona bakomeye, Youth that see bibona bageze themselves abandi mu great. masezerano. They are pushing others into their promises. Haleluya. Nibwo bwoko Imana yifuza. Umukecuru n'umusaza wese ufite ejo hazaza ni umusore. Umusore ni iki? Inkumi ni iki? Mu buryo bwa Yoweri prophetic ni umuntu wese ugifite ibyiringiro by'ejo. What is a young person? What is a daughter and a son? It is a young person, according to Joel, is any person who has the promises of tomorrow. They feel like they have a future. Whether you're old, to God, you are young. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Niba ufite imitekerereze y'ejo, If you have the mindset of tomorrow, ibyiringiro of the future, by'ejo, the promises on the hope of tomorrow, utitaye ku muryango uvukamo, without caring about your background, utitaye ku mugabo washatse, without caring about the husband you have, wadindije amateka yawe, who has delayed you in your utitaye life, ku mugore without washatse, caring about your wife, utitaye ku bana wabyaye, without caring about the utitaye children, kuri bene wanyu without caring about your relatives. bafite imyaka n'imivumo, They have ariko wowe curses. amaso yawe ukayashiftinga ukayakura muri bo, You shift your eyes from them ukabona ingorano ziri and imbere. you see the reward ahead. Yeah, hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. Hey! Icyari gitandukanyije Mose n'abandi bakuriye kwa Farawo ngo nuko yarebaga ibizaza. The difference between Moses and those raised in Pharaoh's household is that he could see what is to come. Mose ngo yarebye ibizaza When Moses saw what ngo is kugeza igihe ahead, yabona n'imibabaro ya Kristo. until he saw the pain of Christ. Mose yabonye ibizaba imyaka 2000. Moses saw what was to come in 2,000 years ahead. Abibonye When he saw it, ingororano iri muri Kristo, he saw the reward in Christ. abwira umukobwa wa Farawo And he told Pharaoh's ngo daughter, ndumva nababarana n'ubu bwoko bufite fitire, he said, bufite future. Hallelujah. Hallelujah! Nababazanywa n'aba bantu abamwagize abacakara nababonye mwiki ejo hazaza. I would rather share the affliction of my people rather than dwell in this luxury. I have seen a great future for them. Hallelujah! Hallelujah. Baragiye bageze mu kibaya, They went to the plains. Abisirayeli bavuye i Kanani, When the Israelites left Canaan, bari mu kibaya cy'umusozi they were in the plains in the valley, hateganye n'i Mowabu. and they could see Moab. Umwami w'i Mowabu Now the king of Moab, Balak Balak, aja gushakisha umupfumu muri Iraq muri Mesopotamiya. he went to look for a witch in Iraq, at that time Mesopotamia. Yitwaga Balaam. He was called Balaam. Balaam ni ukuvuga ngo ni Bale, It Imana means Baal, the god Baal, Balaam. wakoreshwaga n'imbaraga zikuzimu. He was used by the powers of darkness. Ati ngwino umvumire ubu bwoko ndimo ndabona ejo buzabyuka bukantera. Please come and curse these people. I feel they will destroy me in the future. Balaam araza yiteguye, So Balaam came, he was ready. aramubwira ngo reka tujye ku mpinga y'umusozi Let's go to the top of the hill, ngwitegere neza, and that I will face all the murebere people. muri angle zose. I will see them from every side. 45 degrés, 45 degrees, 360 degrés. 360 Niho yari ahagaze degrees. ku mpinga. And he's standing on the peak Abo of the hill. barebera mu madege. And he's seeing them all around. Ngo arabitegereza. And he looked at them. Abwira Balak, So he told Barak,
ngo buriya bwoko He said those ngo people, ndabona inyenyeri muri bwo. I see a shining star above them. Hallelujah. Hallelujah. ngo buriya bwoko Those people, ngo ndabona inyenyeri ya Yakobo I see the star of ngo Jacob. ndiri hafi It is near. iri kure It is not near, it's ngo far. ndayibona kure I cyane see it from afar. ngo inyenyeri izava kwa Yakobo It will come from ngo Jacob, hariya hazava umwami and the king will arise from azaba them. afite inkoni y'icyuma And he will have ngo a golden azakumenagura staff. wowe And Balaki. he will break you Eh, back. hallelujah. 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 tuzahabwa imbaraga za gihanuzi We will be given a prophetic power. hanyuma y'ibyo Afterwards, tuzahinduka abajene twese we will become youthful. tuzahanura. We will prophesy. haleluya Hallelujah. tuzabona ibizaza We will see what is to come. tuzabona We iby'ejo will see the things of bituremera tomorrow ibyiringiro. to create hope for us. Hallelujah. haramubwira ngo wabaye ute He said, what happened to you? ceceka Be silent. bati navuze iki What did I say? bati uravuga ngo bazamenagura You are saying they will destroy me. duhindure umusozi Let's change to another hill. barebere gusa mu mbavu muri 45 degrees. Now see them from 45 degrees angle. sinshaka kubabona hose Don't look at all of them. ati sawa Okay. bagiye mu mpinga y'umusozi They went to another babona hill. igice kimwe They kiryamye hari saw a part of them in the arongera plains. aragurisha ikirere And then he called on the stars. ajya mu birere muri za He zodiac went in the zodiac arahamagara and called on areba the amezi stars. barimo He saw the months areba niba ari they're in. sikorupiyo He saw the kuko bakoreshaga ibirere they were doing astrology. arabimanura And then he brought it down. arangije And then akoresha amaso yo kureba rero he's used his eyes. arabitegereza And he looked at them. agejeje hagati And halfway, aravuga ngo he said, ngo ninde wavuma abataravuga who can cast those who are never cast? Hallelujah. ngo ndagapfa nkabo I wish I could die like them. ngo imigisha iri muri bariya bantu The blessing among those ngo people, no gupfa kwabo ni igiciro even their death is valuable. batariko wowe But you, ntawababara you can't, they are out, they cannot be ntibyemerewe numbered. kubabara You can't even number them. nananiwe kubabara I can't number them. ngo ndakipfira nkabo I ngo wish- amaherezo yanjye akaba nk'ayabo May my end be like theirs. bati wewe wanshutse He said, you've lied to me now. bati wanshutse Why did you lie to me? ati nanjye sinjye It's not me. ati tujye ku wundi Let's musozi go to another hill. n'uwanyumuyo This is the last one. ntukomeze unzereza imisozi Stop moving and wandering. tuyirebere muri 90 degre 90 degre Let us go to 90 degrees reba angle. igice cyaha Let's see this side. ararebye He saw them. ngo di ngo imana si umuntu ngo yibeshe He said, ngo kandi si umwana w'umuntu ngo yivuguruze God- ibyo yavuze izabyuzuza Hallelujah. no kubisohoza izabisohoza haleluya Hallelujah. He said, God is not a man that he should lie, not a son of man that he should repent. Whatever he promised, he will fulfill. ati dutahe Now we need to go home. ngarura amafaranga yanjye wariye Give me back my money I kora gave ibintu you. byose ngarura ibyanjye Bring everything I've given you. nayariye deja I ate it already. ati kubavuma sinabishobora I can't cast these people. munyumva aho hantu Now you need to listen to this. batariko hari icyo nagufashamo But there is one thing I can help you. natuma imana itongera kubareba I can make God turn his eyes Batariko nje away from kuvuma. him. But cursing, ntibishoboka I can't do it. si sawa All right. baricaye amuhaye strategy So he gave him a strategy. batejo Tomorrow, muzafata abakobwa beza b'imowabu take the beautiful Moabite virgins, bagende bambaye neza let them dress well, bazenguruke mu ikambi and they will model in the camp. bamwe bazabarongora Some will be married off, abandi bazabasambanya and others will fornicate with them. uzaba ubafasha And that will be a trap for kuko imana them. yabo Because their God ntikorana n'abandi doesn't work with foreigners. bati bati sawa That is a good plan. Thank you. ahamagaje abakobwa So he bose called the beautiful virgins, mujye mwambara minigera put on minis all the way up to here. apana ku kuguru aha kwita Not up to your knee, please, up to your hip. mwambara udukweto twiza Put on high heels. mukubite twa dusakame tugera hariya Put in very nice dufite imikufu handbags miremire iva ikagera hariya kuri taro that have very long handbags. mukubite amaparife atabaho And put on good perfume. bariya bagize iminsi mu makambi They have been in the camp for too nibabona long. udukobwa twasukuye When they see these beautiful girls, muzirebera you'll see what will happen. ni sawa Okay.
Baraka ahamagaje abakobwa. So Barak called the virgins of the Abamowabukazi land, basaga na ba Rusi na ba the Orupa. beautiful Moabites like Ruth and Orpah. Baramanutse mu ikambi. They are in the camp. Twari tuje kubasuhuza. They are modeling. Good morning. We're here to say hi. Umuhungu akareba se. These Israelites would look at each other Aho data atareba. where they can't see, and they go with Se the nawe girl. akakwepa And nyina. the father will run away. The man will run away from his wife and go with the Bombi girl. bagahurira iyo. And they all meet in the back with the women. Mu gitondo kimwe One morning, bwa bwoko bw'amasezerano. that people of the promise, Bwa bwoko bufite ejo hazaza. this nation that had a future, Rwa rubyiruko rw'abahanuzi. that youthful and prophetic people, Bose binjiye mu buraya n'abamowabukazi. all of them were fornicators with the Moabites. Nta n'umwe ubuza abandi. No one can stop the other from sinning. Nawe yakunze. They have also fallen for them. Nuwo akavuze ati we uri mubiki nawe ni nafashwe. Even the one who could rebuke was already taken up. Aravuga ati ibyo ntibirahagije. He said, that's not enough. Kuryamana nabo sicyo ndakwereka wambaye ifaranga uzanyishuza batoya ndabona byakoze. Since you paid me, I'll give you even a better plan. Batereka nkwereka igisigaye. This is what you need to do. Hamagara aba bakobwa bose. Call all those young Buri ladies. muntu atwara imana yabo kemoshi. Let- Kuko iyo umuhungu yagukunze icyo umutamitse arakirya. Let every one of these young maidens take their god Chemosh to the Israelites, because when they fall in love with you, they will take their gods. Bose bakajyana uduheko twabo n'utugirwamana mu mudusakame. They take their small idols in their bags. Bamara kumufata ku bitugu sheri, I love you, ni wowe nta wundi nari mfuye ndakubonye sheri. Undi ngo sevre batari ko sheri, icyo tutumvikana ni kimwe vrema wafasha kamana vrema. Ngo she sweet hati gashira mu musego w'igitanda. Bati ntugashiremo, kabwire ngo niko kamana kagukuye muri Egiputa, ati cyo cyonyine. Akavuga akamana kankuye muri Egiputa. Bose batangira gusenga ibigirwamana. Imana mu ijuru yari yihanganiye ubusambanyi. Igeje yivuza induru bati ndapfuye. God was patient with their fornication with the Moabites, but that was not enough. What they did is the maidens enticed them to also worship their idols, Chemosh, and that already was something that was Bibagirwa illegal for Imana God. yabakuye kwa Farao. They had forgotten the God that brought them from Pharaoh. Bibagirwa Imana yabambukisha inyanja. They forgot the God that crossed the Red Ndagira Sea ngo with them. ugende wibuka ibimenyetso byose byaho Imana yagukuye. Urebe uyu munsi niba ugifitanye nayo ubusabane. Remember every sign and every place the Lord brought you from, and see if you're still communing with God the same way. Reba impfu yakurinze. See the death that God has Reba taken from your amaboko ya life, Farao and yagukuye. the hands of Pharaoh that had held you. Ese uyu munsi uri kumwe naye. Are you still with your God? Imana ibwira Mose So God told Moses, ngo ndabica bose. I am going to destroy all of them. Bose ndabica. All of them. Mu gitondo The next morning, basanga intumbi. there were dead bodies Intumbi on the z'abasirikare. ground of the Intumbi z'abagabo. soldiers of men, bodies of men. Mose bati Imana turapfuye. Moses wept to God. Yirukanga mu Balewi kubabwira ngo bamutabare. He ran to the Levites to rescue Asanga aho him. batarabasambanye ahubwo barabarongoye. He found that the Levites had been defiled. They were not just fornicated with, Yinjiye but mu they even ihema. married them. Yinjiye mu ihema. When he went to the tabernacle, Asanga umugabo wari wemewe he found a man that they trusted. ari hejuru y'umumowabukazi. He's sleeping with a Moabite. Ishaka ry'Imana The zeal of the Lord rifata umwe mu bana b'abatambyi came to one of the priests, amukubita icumu baryamanye ribanuka mu butaka. came to the sons of the prophets, the priest, and then he stabbed the person who was sleeping with the Moabite. Ari wa mukobwa Be it the Moabite Ari wa woman muhungu. or the priest, bose they were all stabbed bapfiraho. and killed with a spear right there. Ngo burakari bw'Imana buratuza. And the anger of the Lord subsided.
Imana ibwira Mose God told Moses, ngo nibirukane abanyamahangakazi send away all these n'ibigirwamana foreigners byabo and their bamaze idols. kubitwika When they were banned, basaba kubica bose they required that they would all be uwarongoye killed. wese barabica Everyone who married a Imana Moabite was batoke abasigaye killed. ndabageza i And Kanani. God said, now the remnant, I'll take them to Canaan. ntukangwe n'ubwinshi bw'amasezerano wahawe Do not be scared by how big your promises may be, ahubwo wibaze niba wowe n'Imana mumeze neza. but rather do not think that you have great promises of God, but rather ask yourself, are you standing right in what you're doing? Yoweri aravuga ngo So Joel said, nimwihana nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. he said, if you repent, I'll pour my spirit upon all flesh. Abasore banyu Your sons, abakobwa banyu your daughters bazahanura, will prophesy. muzongera mugire ibyiringiro You'll byiza. have hope for tomorrow again. Hallelujah. 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 Abakambwe banyu bazarota, Your old men shall dream dreams, abasore bazerekwa. and the young men shall see Igihe cyo visions. guhembuka kw'impano zo mu mwuka kizagaruka. The time of the restoration of the spiritual gifts will return. Imana ashaka guhembura God wants to restore umurimo yatangije muri wowe. the good work He began in your life. Imana ashaka guhembura God wants to restore amasezerano yasezeranye n'ubuzima the bwawe, promises upon your life. kuko yo ni nyakuri Because kandi irizerwa gusohoza ibyo yavuze. He is faithful and just and will fulfill what Ariko He igituma said. bidasohora, But the reason it's not being hari fulfilled, umwijima there is a uri darkness hagati yawe that is nayo. between you and Him. Imana iragusaba ngo God is asking uyitinye, that you fear Him uyubahe, and honor Him. izakugeza ku byo yagusezeranye. He will enable you to get to what He has promised. Yesu ashimwe cyane. Praise Jesus. Ku murongo wa 5 32 iwawe, And verse 32, chapter 2, verse 32, nje ni 3:5. and in Kinyarwanda is 3:5. Ibi bihe ngo umuntu wese uzagira gute? Ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ryande ry'Uwiteka azagira gute? Azakizwa. Kuko hehe i Siyoni nahe hazaba iki? Abarokotse. Kuko Uwiteka yabivuze, kandi mu barokotse hazabamo Uwiteka ahamagara. Mugiye kwinjira mu mihamagaro yawe. Amen. And it shall come to pass that whoever calls on the name of the Lord shall be saved. For in Mount Zion and in Jerusalem there shall be deliverance, as the Lord has said, among the remnant whom the Lord calls. The Lord is restoring your calling. Yes, ashimwe cyane. Praise Jesus. Imana ibitezemo ibintu byinshi. God expects much from our lives. Reka tuyemere tuvuge ngo yes Lord, yego mwami. Let's allow Him and say, yes, Lord, I'm ready. Koresha uko ushaka. Use me as you desire. Ndakwihaye. I dedicate myself to you. Yego mwami. Yes, Lord. Ongera umbumbe nka cya kibindi. May you, I want to be like the pot that is being covered or made. Wongere kandi umbumbe. I want to be made like a pot in the potter's hand. Wongere kandi ungire mushya. Make me new, Kuko igihe cy'amasezerano kirageze. because the time of the promises is at Mu gihe hand. cy'intambara ikomeye y'umwuka, In the time of this great spiritual war, ni nacyo gihe cy'imbaraga zikomeye z'Imana. it is also the time of the awesome power of God. Imana yiteguye gusuka ku bana bawe. God is ready to pour upon His Ifitanye children. nawe amasezerano He akomeye. has a great promise for your life. Ariko wirukana abamowabu n'abamowabukazi mu buzima But you bwawe. need to send out the Moabites out of your life. Irukana abamowabukazi, Send them out of your life. abamowabu The Moabites mu kazi kawe, out of your job, mu nzu yawe, in your household, mu mirima yawe, in your fields, mu bana bawe, in your children, mu rugo rwawe, in your household, mu mutima in wawe. your heart. Iki nicyo gihe This is the Imana time iduhamagarira where God is calling gusubira hahandi that you yaduhamagariye return to the place He called you, kuri ya masezerano, on your promises, kuri ya masezerano. to your promises. Reka duhaguruke. Let us all stand.
umutima wanjye womatanye n'umutima wawe Yesu wawubohesheje impeta y'urukundo ndo wawe nawe wanjye umutima wanjye womatanye n'umutima wawe Yesu wawubohesheje impeta y'urukundo oho ndo wawe nawe wampagaritse ahakwiriye ngo ntava mu masezerano nubwo imiraba yaba myinshi ndashikamye muri wowe wampagaritse ahakwiriye mwami wampagaritse ahakwiriye ngo ntava mu masezerano nubwo imiraba yaba myinshi ndashikamye haleluya muri wowe ndagira ngo ufate aka kanya utekereze ku buzima bwawe n'Imana. Please take your time and examine your life with your God. Usezerera abamowabu and say goodbye to the Moabites in your life. The Moabites in your life. Imana Kemosh. The God Chemosh. Moloch mu buzima bwawe. In your life. Fata uyu mwanya. Take this moment wegera iyo ntebe y'Imana and come close to the throne of God. Igufitiye byinshi. He has much in store. Urijwi ry'umuhanuzi. You are a prophetic voice. Urijwi rireba ejo. You are a voice that seeks after tomorrow. Wahamagariwe kwinjiza benshi mu byiringiro byawe. You are called to take many into the promise of tomorrow. Fata kaka. So take this moment usenge and pray. Ria baba. Hallelujah. Uria baba bashikoria baba baba. Hallelujah. Uria baba shikoria baba baba sikoya Rikondoria baba shikoria baba baba baba. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, oh, hallelujah. Hallelujah. Jia baba basikoria baba 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 baba. Oria baba 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 baba. Yes, Lord. Nakoranyi seze rano nawe kona zagu hemu kira Yesu yakomejwe
n'amaraso yawe, n'uwawe nawe uruwanjye. Nakoranye isezerano nawe, nakoranye isezerano nawe, ko ntazaguhemukira Yesu. Nakomejwe n'amaraso yawe, n'uwawe nawe uruwanjye. Nakoranye isezerano nawe, nakoranye. Wongera ukorane n'Imana isezerano y'umwana. Hari byinshi byizi kubikiye hari imbere. Renew your covenant with the Lord. There is a lot ahead for you. Kira Yesu, yakomejwe n'amaraso yawe, n'uwawe nawe uruwanjye. Wampagaritsa akwiriye mwa, wampagaritsa akwiriye, ngo ntava mu masezerano, nubwo imiraba yaba myinshi, ndashikamye muri wowe. Mana tuje imbere yawe muri uyu mwanya. God, we come before you this moment. Itorero ryose ma, the entire church, n'abadukurikira bose, and those following us, duciye bugufi imbere we yawe. are humbled before you. Uri Imana You are God yaremye ijuru n'isi, who created the heaven and earth, yaturemye mu shusho yawe. created in your image. Turaje mwami We are coming before you kwikiranura nawe, so that we will be cleansed, kwikiranura nawe, that we may be kwirikonsiliya nawe, justified before you, kwikiranura nawe that we will be justified before mu you, dutoya n'utunini. be it the big or the small. Turaje kwirikonsiliya We are coming to reconcile mu with mwuka wo you guca bugufi, in a spirit of humility, ibitoya n'ibinini, be it the big things and the small iri things. torero ryose, The entire church, ubwoko bwose, all the igihugu people, cyose, the entire nation, tuje munsi y'umusaraba we wawe. come before your cross. Reka ya maraso yawe, Let your blood, ya yandi aminjagira, the one that you sprinkle ukatweza no kutwoza, and you cleanse and purify wongere us, mwa, may you sprinkle it, twongere Lord, twomatane that nawe we will be united with mu you. izina rya In Yesu. the name of Jesus, Ibiduca intege, every wicked ibidusubiza mu all cyondo, the things that take us back to the turabisenya. vomit, we destroy Mu it. izina ryawe In Yesu, the name of Jesus, turabisenya we destroy mu mbaraga it. zawe In Yesu. your power, Jesus. Twiyereke mwana uyu mwana, Reveal yourself, Twiyereke Lord. Mana. Reveal yourself, reka Lord. imitima yacu, Show your hearts. reka imitima yacu May you see our hearts, yezwe n'amaraso yawe, that they will be cleansed by twongere you, twomatane n'umutima that we will wawe be reconciled with you, Lord, muri uyu mwana. right now. Umutima wanjye womatanye n'umutima wawe Yesu, bohesheje impeta y'urukundo n'amaraso yawe, n'uwawe nawe uruwanjye. Reka umutima wawe wongere womatane. Let your heart be Umutima reconciled with God. wanjye womatane n'umutima wawe Yesu, awubohesheje impeta y'urukundo n'amaraso yawe, n'uwawe nawe uruwanjye. Bibiliya iravuga The Bible says ngo niba watuza akanwa kawe, that if you confess with your mouth ngo nuwo kwizerwa that he is faithful n'umunyakuri,
and He's just kukubabarira. to forgive. Akira imbabazi z'Imana. Receive the mercy of God. Akira imbabazi z'Imana. Receive the mercy of God. Akira imbabazi z'Imana. Receive the mercy of Akira God. imbabazi z'Imana. Receive the mercy of Mu God mutima wawe. in your heart. Mwami Yesu, Lord Jesus, bamanurira umugisha wawe. bring your blessing upon Basukeho them. umwuka wawe. Pour your spirit upon them Mu izina in the ryawe. name of Jesus. Amen. Amen. Imana ibagiriye The neza. Lord bless you. Mutahane na Yesu. Go with the Lord Jesus. Niba utarakizwa, If you're not yet saved, ngwino hano imbere please come forward wakire Yesu. that you receive the Lord Jesus. Ntutahe, Don't go home. ca hano tugusengere. Pass by for a prayer. Uzane n'ibintu byawe hano. Bring what you have. Abandi dutahane na The Yesu. rest go with the Lord Jesus. Amaboko yanjye wayasize amaraso sigaye nkora ubushake bwawe Ngwino wakire Yesu, turagutegereje muri uyu Receive the mwansi. Lord Jesus. Ngwino wakire Yesu. Turagutegereje, ngwino. Ngwino. Imana iri hafi. Come and receive the Lord Jesus. Ngwino wakire Yesu. Come and receive the Lord Jesus. Kuko ibirenge byanjye wabisize amaraso none gendera mu nzira zawe amaboko yanjye kuko amaboko yanjye wayasize amaraso sigaye nkora ubushake bwawe kuko amaso yanjye haleluya wayasize amaraso sigaye mbona ubwiza bwawe kuko ibirenge byanjye haleluya wabisize amaraso none gendera haleluya mu nzira zawe kuko ibirenge ngwino komeza uze ngwino Coming. wabisize amaraso none gendera mu nzira zawe. Amatwi yanjye kuko amatwi yanjye ngwino nawe wabisize sigaye numva ngwino nawe Please come forward. kuko amatwi yanjye kuko amatwi yanjye haleluya wayasize amaraso sigaye numva ngwino mwakire Yesu kuko amaso Receive the yanjye Lord Jesus. kw'amaso yanjye wayasize amaraso sigaye ndeba ubwiza bwawe amaboko yanjye kuko amaboko yanjye haleluya wayasize amaraso none nkora ubushake bwawe kuko umunwa wanjye wawusize amaraso sigaye mvuga ubushake bwawe haleluya Hallelujah. tugiye kubasengera We are going to pray for you mwakire Yesu to receive the Lord Jesus. ababarira ibyaha byanyu And He will byose forgive all your sins. uyu munsi Today, muraba abana b'Imana you'll be children of God. reka duhumirize Let us close our eyes.
dusengere hamwe. and we pray together. Subira muri iri sengesho. Repeat this prayer. Vuga ngo mwami Yesu, Say, Lord Jesus, mbabarira ibyaha byanjye. forgive me all my sins. Ndi umunyabyaha. I'm a sinner. Nciye bugufi I'm humbled before you. imbere yawe. Before you, Mbabarira. forgive me. Ndaje I come mu biganza byawe. in your hands. Ungenze uko ushaka. Do as you desire. Kinguye umutima wanjye. I open my heart Ndakwemereye. and I allow you Injira. enter in. Umbere umwami. Be my Lord. Umbere umukiza Be my Savior w'ubugingo bwanjye. of my life. Umbabarira ibyaha byose Forgive me all my sins nakoze that I ever did uhereye mu buto from the time I was young kugeza uyu munsi. till today. Mbabarira. Forgive me. Ndakwizeye I trust you ko amaraso yawe that your blood wamviriye that you shed anyogeje. on my behalf cleanses me. Uhereye none From today, nemeye ko ndi umwana wawe. I'm your child. Unkoreshe icyo ushaka Use me as you will kugeza mpfuye. till I die. Mu izina rya In the Yesu. name of Jesus. Amen. Amen. Duhe Yesu amashyi Let menshi us cyane. applaud our God. Amen. Hallelujah. Okay, ndabasaba akantu gato. I request Nimwicare muri one, izi ntebe hano gatoya babavugishe. please Nimwicare sit muri so izi they ntebe will n'ahari inyuma gatoya. Mwicare muri izo ntebe. Abandi mutahane na Yesu. the